uburu n'amahoro bibe muri mwe biva ku Mana Data wa twese no ku Mwami wacu Yesu Kristo. Neema, amani kutoka kwa Bwana wetu iwe nanyi katika jina la Yesu Kristo. Ikaze mu kiganiro Healing Jesus Campaign. Karibu katika kipindi cha Healing Jesus Campaign. Omwumva ni Apostle Oponsa Imana kuva mu ishengero Holy City of God Temple, Kenya, Nairobi. Mnayemsikia ni mtume Leoponsa Bimana kutoka katika kanisa la Holy City of God Temple, Kenya, Nairobi. Mbere ko dutangira dufite ijambo ryo kwaturira hamwe. Kabla ya kuanza tuna neno la kukiri kwa pamoja. Kwatura amagambo agize indirimbo nshya. Ni kutangaza maneno anayounda wimbo mpya. Ni wewe ukwiriye kwenda igitabo no kumena ibimenyetso bigifatanije. Ni wewe unayestahili kuchukua kitabu hiki na kuvunja mihuri yake. Kuko watambwe ugacungurira Imana abo miryango yose no mu ndimi zose. Kwa kuwa ulitolewa ukakomboa watu wa Mungu wa kila kabila, kila taifa, no moko yose no mahanga yose ubacunguje amaraso yawe. Na nchi zote na lugha zote ukiwakomboa kwa damu yako. Ukabahindurira Imana yacu kuba abami n'abatambyi kandi bazima mu isi. Ukawafanya kuwa makuhani na wafalme wa Mungu wetu katika ulimwengu. Uyu ni umunsi wa gatandatu. Leo ni siku ya Jumamosi. Umunsi wo gukira kw'indwara. Ni siku ya uponyaji wa magonjwa. Turagenda ku cyanditso cyo muri Luka 13 guhera ku murongo wa 10 kugera 13. Tunaenda kutumia andiko lililopo katika kitabu cha Luka, ni sura ya 13 mstari ni wa 10 hadi wa 13. Nuko ku munsi w'isabato yigishiriza mu sinagogi. Siku ya Sabato alikuwa akifundisha katika sinagogi mojawapo. Asanga umugore ufite daimoni utera ubumuga. Uwo mugore yari amaze imyaka 18 ahitamye atabasha kunamuka na hato. 11. Natazama palikuwa na mwanamke aliyekuwa na pepo la udhaifu muda wa miaka 18, naye alipindana, hawezi kujinyoosha kabisa. Yesu amubonye aramuhamagara amubwira ati, mugore ubohowe ubumuga bwawe. Yesu alipomuona alimuita akamwambia, mama, umefunguliwa katika udhaifu wako. Amurambika ibiganza, muri ako kanya aragororoka ahagarara yemye ahimbaza Imana. 13. Akamwekea mikono yake juu yake, naye akanyooka mara hiyo akamtukuza Mungu. Uyu ni umunsi wo gukira kwawe. Leo ni siku ya uponyaji wako. Biravuze ngo ku munsi w'isabato yigishiriza mu sinagogi. Biblia imesema siku ya Sabato akafundisha katika sinagogi mojawapo. Asanga umugore ufite daimoni utera ubumuga. Akamkuta mama ana pepo lisababishayo udhaifu. Uwo mugore yari yaramaze imyaka 18 ahitamye atabasha kunamuka na hato. Na huyo mama alikuwa anaishi miaka 18 amepindana, hawezi kunyoosha. Umugore yarunamye umugongo. Huyo mama mgongo wake ulikuwa umekunjama, adashobora kunamuka na hato. Alikuwa hawezi kuinuka kidogo. Abimarana imyaka 18. Akaishi kwa hali hiyo kiasi cha miaka 18. Hauzi ukuntu byagenze. Hakuna anayejua kilichotokea. Ariko sinibaza ko yabyutse umunsi umwe ngo yumve umugongo ntugorora. Lakini sina uhakika kama aliamka siku moja akasikia mgongo wake haunyooki. Nibaza ko byatangiye afite ubabare buhoro buhoro. Nafikiri ilianza akiwa na maumivu tu taratibu. Mugongo ugenda umubabaza buke buke. Mgongo ukiwa unamuumiza taratibu taratibu. Yagororoka kumva arababara. Anaponyooka anasikia maumivu. Kumbure akagenda yunama gake gake. Na akawa sasa anaenda akikunjama kidogo kidogo. Muri ibyo bihe byose yarivuzaga. Katika majira hayo yote alikuwa akitafuta matibabu. Yageragezaga gukoresha ibizamini. Alikuwa pia anajaribu kufanyisha vipimo kugira ngo arebe ko yamerwa neza, ili aone kama anaweza kuwa sawa. Hari gihe umuntu aba afite ubumuga. Unajua kuna mtu anakuwa na ulemavu kandi akabarabara na akawa na maumivu, kandi n'abantu bakabona ko afite ubumuga nyine, na watu kabisa wanaona kweli ana ulemavu. Ariko yajya kwa muganga, anapoenda hospitali bagakora ibizamini, wanafanya vipimo, bagakora radio, wanafanya radio, scanner n'ibindi, wanafanya scan, ariko bakabona nta kibazo afise. Wanaona hana shida. Bakabona nta kibazo afise. Wanaona hana shida kabisa. Bakibaza ingorane afite bakayibona. Wanajiuliza tatizo alilonalo hawanakosa. Ubwo bamubwira ngo nta kibazo afise, wanapomwambia yeye hana shida, anaendelea kupata maumivu makali. Ntashobora kutambuka, hawezi kutembea, ariko ibyuma byabo bikavuga ngo nta kibazo afise. Lakini wao ile mitambo yao inasema hana shida. Umubiri wose aragenda atetemeka. Yani mwili mzima yeye ni mtu anatetemeka.
ariko baravuga ngo nta malaria afise. Wanamwambia yeye vipimo vinaonyesha hana malaria, hana infection afite mu maraso, hana hata infection kwenye damu. Reka nkubwire, wacha nikwambie, hari ubumuga buterwa n'abadaimoni. Kuna magonjwa yanasababishwa na mapepo. Hari indwara ziterwa n'abadaimoni. Kuna magonjwa yanasababishwa na mapepo. Umuntu akarwara, tu anaumwa, akivuza, anafanya matibabu, agafata ibiti, anachukua dawa, bikanga, inashindikana. Bagakora ibizamini, anafanya vipimo, bakabona nta ndwara afite, wanagundua hana ugonjwa wowote. Ndetse rimwe na rimwe, na mara nyingi abaganga iyo bachanze, madaktari wanapochanganyikiwa, baravuga ngo urwaye mu bitekerezo, indwara yari mu bitekerezo. Wanakuambia wewe sasa ugonjwa wako ni wa kisaikolojia. Ni ibintu biri psychologique. Ugonjwa wako ni uko upande wa kisaikolojia. Nta ndwara ufise ntiboneka. Wewe una ugonjwa wote, mbona kwenye vipimo hauonyeshi? Ariko ntibazi ko ari daimoni zitera indwara. Wao sasa hawajui kwamba kuna mapepo yanasababishwa udhaifu. Daimoni zinateza indwara. Mapepo yanasababisha magonjwa. Daimoni zinateza ubumuga. Mapepo yanasababisha ulemavu. Birashoboka ko dukurikiranye. Yawezekana unatufuatilia muda huu. Ufite indwara zatewe n'amajini. Na magonjwa yamesababishwa na majini. Ufite indwara zatewe n'abadaimoni. Una magonjwa yamesababishwa na mapepo. Ufite indwara zatewe n'abarozi. Na magonjwa yamesababishwa na wachawi. Ndio mpamvu wivuje bikanga. Ndio maana umefanya matibabu ikashindikana. Uyu mugore nawe yaramaze imyaka 18. Na huyu mama alikuwa na miaka 18. Imyaka 18 byaranze ko akira. 18 hajapata msaada. Ariko Yesu Kristo amaze kwirukana daimon. Yesu Kristo alipofukuza ile pepo, umugore aba muzima. Yule mama akawa mzima. Aho dutegeye amatwi hose muri aka kanya mu izina rya Yesu. Na wewe mahali popote tunapotegea sikio muda huu kwa jina la Yesu, bohora ubuzima bwa mu izina rya Yesu. Tunafungua maisha yako kwa jina la Yesu. Iyo daimoni yateye umugongo wako, hilo pepo liloshambulia mgongo wako, ayo majini yari mugongo wako, hayo majini aliyokuwa mgongoni mwako, iyo mizimu yari mugongo wako, hiyo mizimu iliyokuwa mgongoni mwako, ndaitegetse kuvamo mu izina rya Yesu. Ninayamuru kuondoka kwa jina la Yesu. Ndairukanye umugongo wa mu izina rya Yesu. Ninaifukuza katika mgongo wako kwa jina la Yesu. Irukanye daimoni wose bateza ibibazo mugongo. Nifukuza mapepo yanayosababisha matatizo kwenye mgongo wako. Mugongo ukire mu izina rya Yesu. Wacha mgongo wako upone. Abademoni bose bateza ibibazo mu nda yawe, mapepo yaliyokuwa yanasababisha shida kwa tumbo lako, abademoni bose bateza uburwayi mu nda yawe, mapepo yaliyokuwa yanasababisha ugonjwa kwa tumbo lako, ndabirukanye mu izina rya Yesu. Ninayafukuza kwa jina la Yesu. Buri myuka yose iteza uburwayi mu nda yawe, kila pepo linalosababisha ugonjwa katika tumbo lako, ayo majini yose ateza kubyimba mu nda, hayo majini yanayosababisha uvimbe tumboni, ayo majini yose ateza kubabara mu nda, hayo majini yanayosababisha maumivu tumboni, ndayirukanye mu izina rya Yesu. Ninayafukuza kwa jina la Yesu. Nirukanye buri mudemoni wose uteza uburwayi mu nda yawe, ninafukuza kila pepo inayosababisha ugonjwa katika tumbo lako kwa jina la Yesu. Buri mudemoni uteza uburwayi bw'umutwe, kila pepo inayosababisha mgonjwa wa kichwa, ndamwirukanye mu izina rya Yesu. Ninamufukuza kwa jina la Yesu. Buri burozi bwose na buri bupfumu, kila ulogi, kila uchawi buteza uburwayi mu mutwe wawe, unayosababisha magonjwa katika kichwa chako, ndabwirukanye mu izina rya Yesu. Ninafukuza kwa jina la Yesu. Buri ngorane yose ari mu mutwe wawe, kila tatizo lilokuwa katika kichwa chako, ndayirukanye mu izina rya Yesu. Ninafukuza kwa jina la Yesu. Buri mudemoni wose uteza ubumuga mu maguru yawe, kila pepo anasababisha ulemavu katika miguu yako, ndamwirukanye mu izina rya Yesu. Ninafukuza kwa jina la Yesu. Umudemoni utera amaguru ya kumva aremereye, pepo anayosababisha miguu yako kuwa mizito, ndamwirukanye mu izina rya Yesu. Ninafukuza kwa jina la Yesu. Umudemoni wose ufatira mu biyunguyungu, huyo pepo anayoshika huko sehemu za viuno, urababara ukagira ngo namapyi kurwaye, kiuno chako kinauma, utafikiri una matatizo ya figo, na ni maroho machafu, uwo mudemoni ndamwirukanye mu izina rya Yesu. pepo ninamfukuza kwa jina la Yesu. Uwo mwuka mbi ndamwirukanye, roho chafu ninamfukuza mu izina rya Yesu. Kwa jina la Yesu. Nirukanye abo bademoni bateza guhumuga, ninafukuza mapepo yanasababisha ulemavu, abademoni bahitamishije amaboko yawe, au mapepo aliyofanya mikono yako abademoni bateza uburwayi bw'amaso, au mapepo yanayosababisha ugonjwa wa macho, ndabirukanye mu izina rya Yesu. Ninawafukuza kwa jina la Yesu. Abademoni bateza ubumuga, au mapepo yanayosababisha ulemavu, ubwo burwayi bwose mu bitugu byawe, huo ugonjwa uliopo katika mabega yako, ndabukuraho mu izina rya Yesu. Naondoa kwa jina la Yesu. Nirukanye abademoni bose bagutezaga indwara, nimefukuza mapepo yote yaliyokuwa yanasababisha magonjwa, abademoni bateza imisonga mu buzima bwawe, hayo mapepo yanayosababisha vichomi katika maisha yako, amacumu ari mu bitugu byawe, kuna mikuki unaisikia kwenye mabega yako, uhora wivuza bikanga, na unajaribu kutafuta msaada wa kimatibabu, unachukua
madawa ya ayo maumivu, majini ndayirukanye mu hayo izina rya Yesu. majini nayafukuza kwa jina abo la Yesu. badayimoni ndabirukanye mu izina rya Hao Yesu. mapepo ninawafukuza kwa jina la aka Yesu. kanya Yesu arakubohoye. Muda huu Yesu Kristo amekufungua. Yes, kora icyo utashoboraga gukora. Fanya kile wewe ulikuwa huwezi kufanya. Umugongo urakize mu izina rya Mgongo wako Yesu. umepona kwa jina la Yesu. Amaboko arakize. Mikono yako imepona. Ubabare bwa buri mu maguru burarangiye. Maumivu yaliyokuwa miguuni mwako Ubabare yameisha. bwa buri mu nda burarangiye. Maumivu yaliyokuwa kwa tumbo lako Ubabare bwa yameisha. buri mu gikiriza cya burarangiye. Maumivu yaliyokuwa kwenye kifua chako Mu yameisha. izina rya Kwa Yesu. jina la Yesu. Ubabare bwose bwari buri mu mubiri wawe. Maumivu yote yaliyokuwa mwilini Izo mwako. ndwara zose wahoraga wivuza. Hizo magonjwa zote ulikuwa Iyo miti yose wahoragaho birarangiye. hayo madawa aliyokuwa natumia. Yesu aragukijije. Yesu Kristo amekuponya. Yesu aragukijije. Yesu Kristo amekuponya. Izo mbago wagenderagaho Hayo magogo uliokuwa unayatembelea. Yesu aragukijije. Yesu Kristo amekuponya. Ubaye muzima mu izina rya Umekuwa Yesu. mzima kwa jina la Yesu. Ubaye muzima mu izina rya Umekuwa Yesu. mzima kwa jina la Yesu. Yesu arakubohoye. Yesu amekufungua. Urakize. Umepona. Ubaye muzima. Umekuwa mzima. Ubaye muzima. Umekuwa mzima. Ndavuga protection ku buzima bwawe mu izina rya Ninatamka Yesu. ulinzi kwa maisha yako kwa jina la Ndavuga Yesu. uburinzi kuri we mu izina rya Yesu. Ninatamka ulinzi kwako kwa jina la Yesu. Abadayimoni bahoraga bakuramo inda zawe Hayo mapepo aliyokuwa anaua mimba zako. ntibazongera kwica inda zawe mu izina rya Yesu. Hautorudi kuua mimba zako. Indwara zose ziri ku buzima bwawe zirakize. Magonjwa yote aliyokuwa kwa uzima wako yamepona. Ubuzima bwawe burabohotse. Maisha yako yamefunguka. Imibereho yawe irabohotse. Life yako imefunguka. Mu izina rya Kwa Yesu. jina la Yesu. Yesu aragukijije. Yesu Kristo amekuponya. Yesu arakubohoye. Yesu Kristo amekufungua. Ubaye muzima. Umekuwa mzima. Ubaye muzima. Umekuwa mzima. Mu izina rya Kwa Yesu. jina la Yesu. Tangira gushimira Yesu. Anza kumshukuru Yesu. Ukora icyo utashobora gukora. Fanya kile ulikuwa huwezi Wari kufanya. ufite ikibazo cyo mu bitugu. Wewe ulikuwa na matatizo ya mabega. Wababaraga cyane. Ulikuwa na maumivu makali. Yesu aragukijije. Yesu amekuponya. Amaguru yawe. Miguu yako. Kuguru kwawe k'uburyo kurakize. Mguu wako wa kulia umepona. Kuguru kwawe k'uburyo kurakize. Mguu wako wa kulia umepona. Yesu aragukijije. Yesu Kristo amekuponya. Shimira Yesu Kristo aragukijije. Shukuru Yesu Kristo amekuponya. Akije amayunguyungu yawe. Ameponya viuno vyako. Mugongo urakize. Mgongo wako umepona. Yesu aragukijije. Yesu Kristo amekupona. Ubabare bwo mu nda yawe Maumivu katika tumbo lako urakize mu izina rya Yesu. yamekwisha kwa jina la Yesu. Waragukuragamo inda. Wewe uliokuwa unaharibu mimba. Yesu aragukijije. Yesu Kristo amekuponya. Yesu aragukijije. Yesu Kristo amekuponya. Ubaye muzima. Umekuwa mzima. Ubaye muzima. Umekuwa mzima. Ubaye muzima. Umekuwa mzima. Mu izina rya Kwa jina la Yesu. Ubaye muzima. Umekuwa mzima. Urakize. Umepona. Urakize. Umepona. Urakize. Umepona. Tangira gukora icyo utashobora Anza gukora. kufanya kile wewe ulikuwa huwezi kufanya. Gerageza bya bindi. Jaribu kile. Yesu aragukijije. Yesu Kristo Ubu amekuponya. urahema neza. Utapumua vizuri. Yesu abohoye igikiriza cyawe. Yesu Kristo amefungua Mwuka kifua w'Imana chako. arahuri. Roho yupo mahali Ubwiza ulipo. bw'Imana burahuri. Utukufu wa Mungu u mahali Akira upo. gukira. Pokea uponyaji. Akira gukira. Pokea uponyaji. Akira gukira. Pokea uponyaji. Muri aka kanya Kwa muda huu wowe uzumviriza iyi video wewe utakayesikiliza ndumva hari voice ibintu bizakoroka mu nda yawe. na unasikia ninaona vitu vitakavyo Hari toka katika umucafu tumbo lako. uzasohoka mu nda Kuna yawe uchafu utatoka katika tumbo lako. uriho wumviriza iyi video Na wewe unayosikiliza video kuko hii Yesu Kristo kwa kuwa agukijije. Yesu Kristo Kuko amekuponya. Yesu Kristo Kwa kuwa akubohoye. Yesu Kristo amekufungua. Ubaye muzima mu izina Umekuwa rya mzima Yesu. kwa jina la Abo Yesu. badayimoni bavuye ku buzima Hayo bwawe. mapepo ametoka kwa Ayo maisha majini yako. akuvuyeko. Hayo majini yamekuachilia. Ntuzongera gusubira kwa muganga. Hautarudi hospitali tena. Uhora wivuza indwara zitaboneka. Wewe unayejitibisha Izo magonjwa malaria yasiyoeleweka. zitakiraga Hayo malaria yasiyoeleweka zikuvuyeko mu izina rya Yesu. yamekuachilia kwa jina Uwo la muriro Yesu. wa buri munsi, Hiyo homa ya kila siku, gucika intege kwa buri munsi uko kuwa dhaifu kwa kila siku, bikuvuyeko, vimekuondokea, bikuvuyeko. vimekuondokea. Uwo mutwe urakize, Hicho kichwa uwo kimepona, mutwe urakize. hicho kichwa kimepona. Yesu aragukijije. Yesu Kristo amekuponya. Icyo gikanu cyawe kibaye kizima. Hilo shingo lako limekuwa Icyo lizima, gikanu cyawe kibaye hilo shingo kizima. lako limekuwa lizima. Iyo mitsi y'igikanu yari Hiyo kakaye. mishipa ya shingoni iliyokuwa Yesu aragukijije. imekandamana imepona kwa Yesu jina la Yesu. aragukijije. Yesu Kristo Ubaye amekuponya, muzima muri aka umekuwa kanya. mzima muda huu. Ubwo bubabare buvuyeho. Hayo maumivu Iyo yameondoka, bubabare buvuyeho. maumivu hayo Wari ufite yameondoka. ikibazo cyo mu ivi. Wewe ulikuwa na tatizo la goti, Yesu aragukijije. Yesu Kristo amekuponya. Yesu Yesu aragukijije. Kristo amekuponya. Yesu aragukijije. Yesu amekuponya, Ubaye muzima umekuwa mzima muri aka kanya. kwa muda huu. Ibyo wari watambutse bikuvuyeho. Ulivyovikanyaga Ibyo vimeondoka, bagutongera bikuvuyeho. walivyovinena ili vikushike Urakize, vimeondoka. Umepona, urabohotse umefunguka mu izina rya kwa jina Yesu. la Yesu. Amen. 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 Yesu aragukijije. Yesu Kristo amekuponya. Karibu. Karibu. Jya wibuka kudushingira intahe. Kumbuka kutupa ushuhuda. Wohereza audio kuri iyo
nimero ya WhatsApp. Ukituma voice note kwa njia ya namba hii ya WhatsApp, noneho turakwakira ejo mu makoraniro, na tunakupokea kesho kwenye kusanyiko. Ejo ni dimanche y'igitangaza, Kesho ni Jumapili ya miujiza, kandi nizera ko ubuzima bwawe butazasigara nk'uko bwari buri. Na ninaamini maisha yako hayatobaki kama yalivyokuwa. Karibu turakwakiriye ejo mu izina rya Yesu. Karibu, tunakupokea kesho kwa jina la Yesu. Dutangira saa 3 za mu gitondo. Tunaanza saa 3 asubuhi. Ngwino ubane natwe. Njoo uishi pamoja nasi. Ngwino ubane natwe. Njoo uishi pamoja nasi. Mu izina rya Yesu. Kwa jina la Yesu. Utumie na mugenzi wawe. Na usije mwenyewe, njoo na rafiki. Mkutane mahali hapo. Hano Uhuru Park, side ya Green Park. Ni hapa Uhuru Park, ni upande wa Green Park. Hano kuri terminal ya buses. Ni hapa kwenye terminal ya bus. Yesu aguhezagire. Na Yesu Kristo akubariki. Ugira umugisha. Ukabarikiwe. Shalom. Shalom. Ibuka nimero ya telefone. Kumbuka ile namba ya simu. Gutanya 254 plus 254 743 942 Fata nanjye gusengera isengesho. Omba pamoja nami. Nukuri kugirwa neza n'imbabazi bizanyuma y'imisi yose nyiriho, nanjye nzamunzu w'iteka ryose. Amen. Hakika wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele. Iteka gumugisha kurinde. Bwana akubariki na kukulinda. Iteka kumurikisha izo maso akugire neza. Bwana akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Bwana akuinulie uso wake na kukupa amani kwa jina la Yesu. Amen. Shalom. Shalom.